Filaman page kani ke original picture jong fi and kani ka DP with AI eraser. Kani ka best ba bala re pishandor hijaka belong public tam re pishandor bi bahayeng ba phim kwa bo hadur fi remove fi lagi jam bo da kadur na jam. Fi kidang sharing video da phone ko kumai no ka lagi lu berpersen ru beto jauh bet senyuk khmat jong gibril ai pe wa wajupat ke yo jan network no tamul kani ka best ba nam ta kinong lit khwai bam dan network shalom shawa kuman syong no ka janlong ngum tu ki toki hawan se ne ishwan mi ngum tu long sno kuli perlu pi ku chupe ni video na kapor mata singi don khubor ka best bhai pi nam ta ki tu ki bertemu ban thiet phone ni lai kadon kani ku ka phone ka ba compare khniat ka ba la day bam dan network Pimdan, let's say cakap bamdan network ni ke bamdan komensiong lah bamdan SIM card, bamdan internet ru pilala ban phone. Dia om tang kata ni bun bagi kiwiru bangan nelam pi mentah menpeni pi ya kan ni ke phone kalong kumnu hakanu kedur bat ki ba ka ni ke phone ka ai ki features ki pair tiga dan hang ni mata ka deh po kendai lat ni ke yo kendai lat ni pakani dukan ka dan hang ni. Dia om tang kan ni hang ni ri ke dan ru ki dukan pair bat kani ke de ka tak 12 Honda tip ha menderung siapa saya sebut dengan saya tu ba IP teman rei jong kadai ke jong ka company Oppo ngala jubat teng ko Oppo menchua ki best ba yang durable ba tin rei mentah kan ni kadai ki khot ki 12 series but ngan sepeni pi kalong kumno khrang piru pin WE hanu kodur ki ba khab ki baler ki features na kan ni mo ni rung support penikiran begini ki sales person pun batai pi khamnya kidan kini ki phone ko pair jong ko Oppo kani ko Oppo section dang ni to ini kita kadai ka ni ka mangai thu ip kata kadai ka 12 Pro ni kini ni Reno 12 Pro but hakane lah satu but hakane ke phone ki features ki bale si ki ba compare ba pinum padi i haki pat ki phone to subatai lam ki sita features kadan ka ni ka AI studio AI photo AI face das face seperti ini dah AI reserve remove people remove na ya kena suan teman-teman unlock remove itu okay. Dalong no kumba ke perthe ai menta la ki shondur hamtam nile haba bun brio la da pi iwit igi brio kemudian keladan lupa ke inbuilt app ke ba pila ban remove ye ki brio kemudian background pila ban remove ki brio Matai bah bila live demonstration shoot nanti habar kena. Ini shoot kaya ni bah. Ini bi live demonstration kena kalong kumno. Oh yes, hai ta. Setai sedian pi bun brio bah stay. Gua aban iris kan ni kan long lockdown. Then we'll go iris, remove people, remove all. Babut firu la sya iris mah. Deh la jas dah lah pas tong movie. Okay. Wait. Say. Deh itu ada lockdown 3.0. Ini nyon compare kan long kum tu. And this. Hacan lah si sandur ko yang ke apa pedeng na ya. Ta ngina sandur pergi bun bahagi brio. Te edit kai manta. Kali kala ni mana edit? Berapa? Remove all. Oh, so nice. Hadian jangan mana bun dang bun brio bah. Itu brio du senang. Mende pengi be gi brio sampai ada tang limba jong tu ni ke app. Filaman page kani ke original picture jong fi. And kani ka DP with AI eraser. Kamu kani ka best ba bala re pishandor hijaka belong public. Berhamtam la pishandor bi bahayeng ba phim kwa bo hadur fi remove fi lagi jam. Bo da kadur na jam. Na shujit. Dera. Haka ni ka phone kadon ni video fi kani ka best face mah. Best face kamu kumno. Subuh mentangi shandor selfie lain kot. Nangta let's say idon iwe ina fi part means ikhabar mak siliang. Jeling ba ka tu ka AI best face ngila ban drag ya pelun ni means ngila ban clear tu mak siliang. Kalau bentar. Lara phone jung ngim dan SIM card tu, ngim dan network tu, ngim dan internet tu, ngila ban ya kod. Ngalak ban quality fi bila ban quality. Kamu kata kadi para 12 series. Kamu ni bakalong kamu walkie-talkie kamu. Kamu ka phone call. Refresh rate kadi fi ka 120 Hz. Battery fi ayo fi basan hajar ni. Charger jo kan ni finio fi ba proper. Okay. They fi superbook charge.
Tang klan tu. Cuba mentah deh, mentah message jeng pi, hak titik tu pi. Dia nak. Dia ting record. Kita record apa ni kita message jeng pi, batit kata. Film kan mau dah. Dia nak. Dan record dia kata call jong message jong pi. Dan dia kata call recording part feel dia akan nikah summary. Means link back AI bang. Katu ka recording jong pi kan one ni haka summary means number 1 dia bentuk kata, number 2 dia bentuk kata. Kan sa transcribe hi kan. Kan subscribe hi pi hang ni ba. Hab kira lekin pareng. Oh. Sama ke AI untuk pasal tu sih. Abo ilahi man kini ya kira nak pareng ni pipun ya nama kan mau. English lah ni Hindi. Ya kedua kanu kan apa. Jika dan lain tadi varian mo. Arli kan figure 12 Pro, but koi kadi figure Renault 12. Renault 12 kadi figure ba prala aspa san pun GB. Katu kan koi fi hadin discount live ko aja. Nang tadi kadon sekarang Renault 12 Pro kaba khat ar la aspa san pun GB. Katu kan koi fi kaba hadin discount live punya aja. Dan kadon sakawai ka Renault 12 Pro hi kadi fi kaba khat ar la san spa khat RGB. Katu kan koi fi hadin discount sau koi aja. Dan kemudian habaro kini ki lightly ki variant kemudian ki download ini. Ki download ki features mo. Okey, ke Shopee nak tang harga GB. Tengah buat kani menu ki launch kani. Kani kita launch menu. Tinggi ki rong 4 kilo. Kita ni pi kani ke sunset gold kemudian. Yang pi ke space brown. Okey. Ini lightly color. Ingin ya test ini demo aku juga por na beta jog kamera. Markum hanga hi shumet nor ba ngadi beri baju i besar video ngatrai ke kamera kadi ke we bang pa ban test ban kini pi kalong kumno. Toh. Kani kadi ke phone hangi pet kani ke kalong untuk ban ada ngimut ban vlog kalong untuk kon ini ya. Di kani kadi ke 12 Pro ni nih. Ibadah ni rampatnya tu bos. Ada no badan bok. Di pet kani kalau kani kedur, timut ada ki perlu ke sini bapak bandering video. This is very nice. Ngai use ki phone bala ngai lagi bala use sedu mentaru. Kibun bah kabede bagi kamera ki bang hapan compromise. Nomor kau dan minta quality tombiang. Tini kini ini test kai ke stability you. Bro. Ini kira ni bahap angtai kenyap. Bahap badang kamai yang ni sak. Bro. That's it. Video you bahap ni? Ya, disebar kan ya kan menung video harus disebar di sana. Kena door kan ikut customer di sini video asli ini fix disebar. Kata diskon dan lihat. Ya memang kerja saya ada news pak ya diskon mentasan pak di lawan. Yang nang adil lah. Apa? Di aku juga por ngalak ban. Yes, mo. Itu maju ke por dadang kuat ben zoom ru ngala ben zoom hadu kattu muka ni gadang jengai bahasa bisa tei modang yui zoom susu oh di dang long du zoom susu oh de jengai ba hadu kattu yes dah kani gede ka kamera quality ka balong banyat ini bro ini Pak Andi kita sharing video dengan phone ke berkemai no apa baby shibun by pay channel jo yes aju ke por leki kwa ki jani behit sipar behit bilang duan ni South Pak channel yes bet hani ti ko mau mene kami news pa tanya nagi live discount yes TikTok sawan baby yes one ji ko yo ko tang ni pikan bas ban ai jing jing ai system mo shadow sute nice kini ba kadi ke dual video option ke bomot ngelaban ni lejong rukum ni bar ngelaban ring ru ke posisi khmat dengan zoom luar touch stay gibreu sak untuk tias play ilir gibreu brokhaj te play ilir berpersen ru beto jauh bet senyuk khmat jong gibreu te nga on zoom dalam tu sak bat kini kade kita kamera kan sak so nice chalo kan
Ta la biak. Ha keju ke por ngan peni pi kani kani ngidan hani artli kini ki model hani pe kani koi kedai ka 12 Pro kani kedai ka 12. Kani di ke 12. Te bat kini di phone thamai ki bangi nang sei na po showroom nang tai. Ti ki bat ki bam padan SIM card. Te ngimdan ni hang ni lebih pek nadu ki you nadu ki network iru kimdan. Nomor 4 dan SIM card. Di tamang ini persang menta ban call, in call iba darennya bangan page kami kumno hakani ke phone, kenang ba ngintip menu ba phone seno. Atau persang phone kan tu ba darennya. Di main phone ba darennya nang ni. Kami unknown device ba kata kerteng. Bat kering menta hang ni. Ini sampai ke pawang tu. Hatu keren ba daren tu. Oh yes. Yes no ya. Ya, showroom. Ya, sir, kau pergi showroom dulu. Oh, filaya kami showroom. Pe waju pet kan yo jan network no. Boleh lah. Oh, tu kami le. Ta. Ini 200 meter sekali. Oh, 200 meters. Kamu kini ke bas bahan nampak kita lik khwai bam dan network shalom syawa. Te kamu de rak dah kini ke bas bah. Jadi piknik dulu. Lik piknik eru kalau bas. Pergi mana sini? Sino? Oh yes. Oh, di showroom. Sorry, di showroom. Ta. Wana. Kamu pin mar kadi bam dan kam SIM card ye. Kamu ngidang yo bani keren bani thu khana kum ni. Kamu syong no ka janlong ngum tu ki. Wan se. Hawan se ne? Ishwan mi ngum tu lang sino. Kalau mau walkie-talkie tang ma andre pa kadi pada ka phone. Kamu pihap dan kam bateri dan kam bluetooth. Senang ba nomor bluetooth kalau dan lupa bateri pihap ban charge te ki SIM card pat ki ba phim dan kam. Kini kedai ka kebakilaban yo tang naka Oppo Reno. Kemud mentah benda dia bayar keren samlar lalong kan berdua. Yes, nice. Teman-teman po ispa mitar swai mentah dia. Nomor makan ni kedai du bluetooth. Kani kedai kilaban yo na ki Oppo store borok kan. Dia la ibang bah sulong no kapun jonga kadang kam thamai kanian nri tinggal arak na kani. Ngatrai kani di ke feature ke ba kawai ke phone la sai kan hab ban bu. Nomor kili kedai badan kam tan ri mentah pio tang na po Oppo. Pila ban one sim ni na po kendai lat na ki Oppo store per Tur ibun fla bunyo nan dukan ru. hai Babu Oppo product. no And kini dah ada launch permanent. Pastang mendir mentasi. kila na P1 di pila ban long first customer ru Bun of course ibuna. oh yes Apple Droid dan PCR Q1. oh lovely ala ni keren mas po dukan na try kan kham sai ni net hang ni telai hala palat tang ma kari ka sien ka ning kong ma ni ta ka phone ke ba kabam dan kam SIM card kabam dan kam network kabam dan kam wifi ye pi ba pi pen phone bele video te kam long nei dan ka kalong ta man chu phone nei Video calling ke? no palong pi. palong deh yes okay If offers mentah ti yes kita ga cashback instant cashback. Mo credit card dan debit card. Pergi bank pada kum ka SBI, HDFC pada AXS. If buat di raffle draw dan ka raffle draw. Napa ka phone ni? Pada first prize ni benar ka extension free. okay Second lah punya device F27 tu kan. Ki gift pun lagi gift ke IoT product. bale EMI ikut down payment ni down Itu depends on customer. oh Mungkin existing customer kio zero payment kio. Reno civil pada showcase patsan ko depends on them. yo lesi la de ba bole di mana film yo show di bah piwan no kham kloi senang ba pin yo ini features bro khai ba koi ka ba kham ka ba best show ka feature hang ni ka de ka feature ban le yo le hat ka ko on ba dan bok mane ka ba la de ba fiklet ya kai ka ba i men kemi jong pi pa thien na yo si transcribe be ke AI la transcribe bi kala alu di kilis bro khai ta mahap keren pareng di session ber pi hakoi ba video ko shubul ba daran i ba don bok ni bala penilai ya shoot film dulu mana disipin ni film ke sebuah buku cok ni video. Mo, please mo pala. Hawi ba khubor wi nong tu badan muram long dor ko mga ulah persang bentuk dak ka ko nak wi ke dukan ka nailan. Uni le ruang di dukan dak jing ko ban rung ai ya wi ke phone batmai ke kerteng ka Reno 12 Pro. Hadiah mala batai benya du legend kinong de phone Oppo uni nong tu la rabik bak ni ke phone nak ting dukan. Ai ba. Marung tahi ni la jan lo lek ben adian ban yoi bau ni nong tu la lek yang marwai hap ding yo ban shon selfie la jong riu ni nong tu la i bu la jan lo pe jam ula khat ban shon selfie lang no kawai marung ta klerum no support kan ban ne ko dan kam bala pha di lilut yekidor baro na kani ka phone daga jing rap jaga AI reza ha kani ka phone ni nong tu la weng lo di kibreo baro na din jong u ban bo tang ka dor la jong hadi mu yoi bau legend pat hon la delete sunan ka dor legend na ka phone marung ta legend la kni no bak riu nong tu la yo biang sa Margam tali bakal bikin link hakani phone legend la call uni nong tu klam tan kam SIM card ni wifi ye. Bari yo call dak bu ramu ni nong tu lali pen phai biang support.
Ngapan aku boleh ya reporter jungi boleh ya ring loan ya kan jing jawab ro paling ba jong kan kubor kan tu ipi pini mit khubri nomor ba tu nong tu di mangah